U 2025. godini želim vam svima da putujete, da samo putujete, da pare najviše trošite na to, otkrivate svijet, doživljavate nova iskustva, ludorije na putovanjima, jer je to ono, ljudi moji, vjerujte mi, da ovak skupite na druženju i raspravljati o nekim smiješnim situacijama koje su vam se dogodile na putovanju, što ste propustili vidjeti i slično. Meni je toliko drago što sam sve ono što sam najviše potrošio na putovanja. Havaji su mi obilježili cijelu ovu godinu, o njima sam sanjao 3 godine i uspio sam ih vidjeti, toliko su bili divni i nije mi žao niti jednog eura i dolara koje sam potrošio na to putovanje, jer je to nešto sad zauvijek što ću pamtiti i o čemu ću zauvijek imati predivne uspomene. To je ono što vam želim najviše. Putujte, trošite pare na putovanja, ne na alkohol, na robu, na pijanje. Putujte, tamo se opijajte.